Nyuma y'inkuru maze iminsi icaracara ku mbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru bitandukanye ivuga yuko Ishimwe Vestine wamenyekanye mu Rwanda mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana atandukanye n'umugabo wiwe Irene Murindahabi nk'umurerera inyungu yabitanzeho umucyo. Irene Murindahabi umaze iminsi mu Bwongereza gusa yarakabutse muri Canada mu gitaramo cy'aba bakobwa bombi yavuze yuko Ishimwe Vestine ari mu bihe bitamworoheye gusa ari ibibazo bwite cyangwa se by'ubuzima bwe bwite atari ibintu bigoye kujya ku mbuga nkoranyambaga. Abanyamakuru batandukanye bagiye basesengura iyi nkuru bakavuga ibyabo gusa Irene Murindahabi yabivuguruje. Bikaba biri mu byatumye abantu bibaza se niba Vestine akiri muri Canada cyangwa se yarakubutse mu rw'imisozi igihumbi. Irene Murindahabi mu magambo ye yagize ati Ishimwe Vestine ibi harimo ntago bimworoheye kandi ni ibihe bidakwiye kumenywa na buri wese cyane cyane ku bantu bakure. Abantu bakwiye kumenya bino bibazo nabo umuryango we hafi by'umwihariko nyina w'ububyara n'abandi bantu mu muryango we. Irene Murindahabi amaze imyaka irenga 6 afasha bano bantu b'abakobwa babiri Vestine na Dorcas mu muziki yabo. Bikaba biri mu byatumye imiziki yamenyekana mu Rwanda ndetse no mu muhando mpuzamahanga. Abakobwa kandi bakafite indirimbo zakunzwe by'umwihariko ziri mu rurimi rw'igiswahili. Izi ndirimbo zarebwe n'amamiliyoni ku mbuga zitandukanye. Ibi bikaba biri mu byatumye bagirirwa icyizere bakari gukora ibitaramo umusubirizo. Ishimwe Vestine yakoze ubukwe mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 n'umunya Burkina Faso witwa Idriss Arba. Uyu nguyu akaba amurusha imyaka igera kuri 24 y'amavuko. Kuko Ishimwe Vestine afite imyaka 22 mu gihe uyu mugabo ari mu myaka irenga 30 n'ingahe hafi 40. Inkuru za Vestine ziri gucashara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ikirakurikira turaza kukibabwira muri video itaha. Gomeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda, ugomeze ukane subscribe kugira ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Yewe nitwa Eliza Taifa, ndabashimiye.